AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban puli dalu setas kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor ka President Draupadi Murmu kalapoi Rome Italy banyadan lang hakajingli ontep yaupo Francis Insam umuntirang bado Narendra Modi balat san pawai hajar tuli kishiti thongkam saki samla bala thongkam thamai hakarosgar mela bakhatsan mentakasing Ban en pineso ya ka Phulbari ha Meghalaya bat ka Dhubri ha Assam da ka Jingken ka Bajrong Tam hakawa Brahmaputra Ka President Draupadi Murmu kalapoi hinin kasngi ha Rome Italy banyadon lang ha ka jingli ontem yaupo Francis ha Vatican Ka President kalale buram yaupo da ka babu ya ka pansingat sentiyo ha St. Peter's Basilica Ka President Murmu kandon lang hakamas mentakasngi hakabaki kinram kilendan na kaleng ka perthairu kinya donla Upo Francis ulaklatno haka arpawai tarik menta ubanai ha India la penlong ya kejing yambrio mentakasngi kum kadak jingburom ya uno yalam jom kabalang Roman Catholic da ka bapenher ya kalama jong kari ha shiteng sun bat an amdan kano kejing lek kemen da ka sorkar Menteri Rang Badu Narendra Modi unsang palat san pawe hajar tuli kishiti thongkam shaki samla badang thongkam thamai hakitanat sorkar bat kiseng baper mentakasngi lengba ka video conferencing bat ajing kren ru yaki Lengkat bat kani penlong ru yaki rosgar mela ka bakhatsan hakisa pho nyautali ki jaka hakalen kari Kani kan long kalat ka bakraw bat badon jimut ya kisamla bakin la banot senyang syakaroy kapar jong kari. Kini kisamla kiban syak thongkam thamai kintrei hakitnat rekam baper jong kesokar pedeng. Sisngi hadin bak India kala pendam ya kejing visa ya kinong Pakistan namar kejing ja Pahalgam Menteri Gorbari u Amit Shah henen kesngi ulakren syabaro ki Menteri Rangba jong ki jala bat batha yaki bakin itu ya baro kinong Pakistan ki badan haki jala jong ki bat bakin pet bat pentikena bakin let pai da ka basuk sya Pakistan Ke India kala pendam ya baro ki visa bala ai shikinong Pakistan laitno ki visa badai na kabenta ke jingsa ka baslam ki diplomatic bat ki official visa nadu kasi ublay baro ki medical visa bala ai shikinong Pakistan kintrekam tang hadu ka arpau khandai tarik menta ubnai bat ai visa thamai shu U Kledo Kishipai, U General Upendra Dwivedi, Ulapoi Hasrinagar Hinninman Step, Ban Jureb Bat Bisharbania, Yak Jinglong Jingman, Bat Jingshingan Hapahalgam, Hadin Kajing Shaset Yap, Kinong Chuakai, Hakasngi Baar. Kitalong Kubor Kiyatu, Bak Office Jong General Commanding Kishipai, Kabhas Srinagar, Galayatu Hau General Upendra, Shapang Kajinglong Shingan, Hakajaka, Baladon Kajing Shaset, Habai Saran, Bat Ekikam Balale de Kishipai, Hakabaya Kun Persha, Yaki Erang, Bat Kijing Pershang Jong Kishipai, Pakistan, Ban Penken, Yak Jing Sange Yaset. Kani kadai ka AKASHVANI SHILLONG, Kubon Lam Shapi, Yaka Kubor. Ka jingya linti daki lengba kawa Brahmaputra lani daki kali nakisurok ki bajalan shan kinsakutno nakbenta ki breu jung ka Phulbari bat Dhubri naba penyaso yakini kishnong daki jingking ka bajrong khatkhandai point arphra kilometer ka badang shnamanta Lakmi linti ba pendam yakani haki arsnam panwan Kini ke jingking, ke balong ke jingking, ke bajrong tam halor kawa, hakari, kan penduna ya ke jing pampur, syak arpo minit, na ka hinyo kenta, ke balong menta. Kini kan pen state route ya ke jingyat nanti sa North Bengal, ke banlong tang hapo henrio kenta ay. Ya kini ke jingking, la pentre da ke company Larsen and Toubro. Kumba hajar ngut kinong chua kai perthe kila sakut ha North Sikkim nakadaw ka jing tua kendo
Kabor penyat jeng ke North Sikkim kalapentim bakaladon ke jeng tua kendau ke bajur hamun shithang ha ke surak lachen chungthang bat lema. Ke jeng hap slap ru kadang yai beteng ha North Sikkim. Ya ke surak hadu chungthang laple hendrai namar ke jeng Jerusalem mla satyaban ya ha ke por min min. Kumta mshimla ai permit ban late sha North Sikkim nen kasngi bat baro ki permit baladab aru lapandam lutno yaki. Ka jing pentre ya ke Greater Shillong Water Supply Scheme Phase 3 kalanang suki namar ke jing mi jong ki jing e ki babun. Menteri Katanat PHE Marquis N. Marak Ulong ba kecing kabah kamat kadai kecing duna kapisa balamang bat kecing slam banyo kapisa balamang shu hatien. Kecing kiba benrap lang kilong hakabiyadai ba kecing yo jaka kecing yo jingbet na katanat kikam klau bat sakashilong cantonment board. Kini baro kilanang penslam shushu ya kecing pendem ya ka scheme samum. Da ke jia trelang ban pensung thu pat ba bat ban ya khun ya ke jing pet ben ya ki breu ki ba yo e ke jing pang HIV AIDS ka District Legal Services Authority DLSA Jonka West Khasi Hills District rengkat bat ke Meghalaya AIDS Control Society MAX ke la penlong ke jia lap bat program pensung thu pat ba ha conference hall Jonka District and Session Judge Hanoston. Lapenya ya ke program da DMKS Shadab Chief Judicial Magistrate kam Secretary Jonka DLSA Noston. Dr. R. Basayomot ulakren halor kidaw halor ke jing sapriang bat jingada ya ke HIV da ke babanru ba amdan la ban penkot ya ke ni ke jingpang hendrai ya ke HIV la banyada bat sumar la dalap ya ka hakapor ke bapiang. Ban penkut eka kubor mentagastem sa sisien ngan pensngau yakimat pekongsan. Ka President Draupadi Murmu kalapoi Rome, Italy, banyadan lang hakajing leontep ya upo Francis. Ensam Menteri Rang Badu Narendra Modi palat san pawe hajatli kishiti thungkam syaki samla bala thungkam thamai haka rozgar mela bakhatsan mentagasngi. Bat en peniso ya ka Pulbari ha Meghalaya, bat ka Dhubri ha Assam, da ka jingking ka bajrum tam hakawa Brahmaputra. Kato ka kubor kalakun na ka Akashvani Shillong, haka po prabaji ngin seso bat ka Akashvani na Delhi, na ka banta ka kubor haka katin Hindi, bat hadin kata en penbut sada ka kubor haka katin pareng, haka por pra katsan minit. Ni pen kan mau ya pi ba hakapor prasiteng mentam step pensias nguru ya ka kubor na ka tan shatay lamingi sanghaban am ya ka kubor na ka Akashvani na Delhi kene Akashvani Shillong.